دم باش تماشوان هجا حمله جهانیش بو آزادی ریبر عبدالله اوجالان یاکو دهی جوتمه هدا دست پیکر بو 35 روش پی خواهشتن حمله یکو هفته و 4 ناوندان دست پیکر بو نها زیدتری 100 ناوندی دا دوام دکه لشش پارزمینه بلاف بو بسدان کسایت روشنبیر سیاستمدار حقوق ناس فیلسوف جه تواهی جهان تبلیغی حمله بو لکردستان جی لروجاوا لباکور کردستان چهار پرچه کردستان اف حمله به گرسه یکی و بجوش یکی مزن دوام دکه ده وی پیواجوی داش دست که حمله حیا روژا ایرو انجامی کو درکتنا وی حمله بخار آنی چنه رغم حمی زخت زور داگرکری ایریشن لشکری قرکرنا چاندی یا گل کردستان دمشه حمله که به وی رنگی به وی برفرهی دست پیکرن و دوام کرن ته چوه تای دم پیش دا در روژه و پیلان سازی وی حمله و چه هبه اما گشتی وی مجاره به میوان خواهی الاستودیو را هفسرو که یکیتیا انسیاتیو پاریزرین سوری یا پارسنا ریبر عبدالله اوجالان حوالی محمد امین نایمی و بریا سکایپ ریوبریا کجدک اروپا حوالی یوکسل کوچ و پارلمانتر هدپ یه شرناخه برز محمد زکی ایرمز ام دست بکی بخیر هاتنا و حمیاد کن یا تبدا حوالی یوکسل ام جمع دا دست بیدکن اف حمله 35 روز سر را در باس بون تشتی که حمله حتی روژا ایرو بخار آنی چنه دنگی منته و گلو بله دنگی مشتی گلو بله راسته کرم که تا گهدارد کرد ev حمله که حتی اینها دست بکنه جداتر بو جداتیه و کدری دا بو وقت که گفت نزدیک 100 نوند زیادتر کسی فیلسوف اکادمیسین سیاستمدار برپرسیار سازی پارلمانتر همه بخشی جواکی اروپای دنیای دانشجو دیگرن نودا جیگرتنه اما ev حمله دنیا جداتر سه تثبیتی ev کسی که حمله دست بکنه دوستی گله کرد دوستی سرکاپو سه تثبیتی وان پرگرینگن یک دویژن چارەسەرکردنا پرسکریکا کورد گرێدە ئازادیە ڕێبەرێ gelê Kurd Öcalanê yani heta hem gelê Kurd sazîrê xistinê gelê Kurd gotin îro artık cîhanê de kesê pispor navdar siyasetmedar akademisyen dibêjin ki çarəsەrkirina pirsgirêka Kurd azadiya serokapû vagirêdayê hebe du demokrasiya pêşketina demokrasiya Türkiye rojata navîn ev jî girêdayê ریبر Öcalanê boy jî fîzîkî azadîkirina serok apû boy gelê Kurdistanê jî boy gelê herêmê jî ama boy aynı demê jî demokrasî û çareseriyê girîng e eger şerekî dixwazin Kurdistanê em pêşiyo bigirin ev azadiya serok apû devestibe ya sêmîn ev hamle pêngav em tiştê girîng ev ekî heta înha dostê gelê Kurd gelek boy azadiya serok apû boy Kurdistanê gelek tiştkirin ama vaka dosta vaka pişkiriya hamle vaniştiran kirin ev cara tiştê sêmîn girîng ev e ki herkes xwedî vê hamlê dibîne herkes dibêje ki fikri Öcalan fikrê me jî axaftinê Öcalan felsefa wî çareserkirina pirsgirêka herêmê çareserkirina pirsgirêka Kurd çareserkirina pirsgirêka civakê tiştêkî Öcalan difikire em jî weka Öcalan difikirin yani ya sêmîn jî en girîng jî ev e ki carê yekemînê xwe cîhanê da berfire kesê navdar kesê pispor kesê nav wî civakê da wî welatê da tê naskirinê hevbeş dibêjin ki fikrê Öcalan jî fikrê me yani artık hêla fikriyata serok apû artık qada navnetevî da jî artık herkes zane ki çareserî ev fikrê da derbas dibe vî tiştî jî weka fikrê xwe dibînin dibêjin em jî weka Öcalan difikirin Bu bir civan harsek tespite gerem sirde baş bakın ki çe işte insanın kol Avrupa jiyan diken Latin Amerika jiyan diken gelek jindin jiyan diken yani wako coğrafiş Kurdistan duran çe işte ku vi fikre wasa bibinin ev xudi derketina الفكرة ريبرتي هي يعني ده انجامي چه ده بو؟
دأوروبا دا برزگریک هیا قیران هیا روجلات ناوین قیران مزن هیا يعني دروشة كو آقاس آلوز دا خودی درکتنا لوی فکر چاوت يعني تيچ معنی؟ از کارم بهری دا نمونه کی بدمه وقتی زانیم سال درباسپوی üniversite Hannover'da konferans ekser serokapu atı çekilir serfekar Ramani serokapu ve deri profesör üniversite Oslo'yu tespit ekribu ev tespit çiz bu arada kim kesek işte fikri serokapu fikir serokapu fikri medbejin ev tespit evi akademi profesör da bastı. Bu diyor ki من به real sosyalizm tek çözüşnadır kapitalizm ne kadar çareseri perskreka cihani perskreka insaniyeti çareseri ki le çareseri çeşi mi nuzanım ne dit من perserde fikrim tamam kapitalizm çareseri ne kriz kaos cihandaki raste real sosyalizm çareseri ne afran çareseri çiyem az hatayni de fikrim makinge ki Portugal Öcalan azadiya özgürlük sosyolojisi sosyoloji mekin yeva Portugal'dan ham bu çareseriye ve artık fikri Öcalan çareseri perskreki cihane ez kuvveka şagirti Öcalan dibinim ev gotine ki akademisyeni üniversite Oslo profesör ki bir üniversite bu artık gelle cihaneci kesi sporji kesi ki rasti çareseriye perskreka dixazin çareser kun sadece perskreka kurtenina perskreka cihaneci perskreka azadiyajin perskreka ekoloji perskreka nabera civaki perskreka çünkü kapitalist modernite işte İrojem dibinin çeki nav civaki da peştine ya ol peresti ya nijat peresti servana harda nav gelada nav civaka da şer derdi servi berciveni haber devam ki serokapo ise neteva demokratik va her gele cuda ole cuda jid karın azat hevev jiyam bakın ev paradigma afran işte bey berkudana kobani şer rojava şer şengali şunatır hem berkudana gele kurdat naskını hem ji paradigma serokapo hat naskını ve penga vakide jotmey despektir bu penga vakide medit ki fikri serokapo artık bir fikri ki navne tevi fikri ki internasyonalist bu içere serkana perskreka insaneti bu içere serkana perskreka Kurda haremi hatta ne sazı resmini Kurda tespit edilkirin ama artık İran sazı resmini Kurda tespit nakın işte Hindistan'da da bugün hatta Filipini Afganistan'da da bugün hatta Afrika hatta Amerika Latin hami velat Avrupa yani hami cihaneda hami velat tebbi pengavi bun ve keseki nabi civaki da ten naskırın ten haskırın keseki boy civaki çareseri dixazin bafırın ban kestanane ve bana tespit yorması da jotem se tespit ekim gotin bana par gringun işte evj nişanımede ki artık azadiya serokapo boy çareserkina perskreka kurt boy demokrasi aremi rojata navin Türkiye artık gele cihaneji spori cihaneji akademisyen revşembiri cihaneji dibinin ki greda azadiya serokapoye disa çareserkina perskreka haremi çareserkina perskreka insaniyeti ro diji kapitalist modernite kriz kaos ekte jiyan karni hami gel ve eşi jiyan dikin çareseri disa felsefa serokapode boyveji ev penga hem nav gele cihaneda hem nav sazur estri cihaneda hem xerxas xuzede bun hem ji keseki bir kampanya da ciddigirinci artık vaka alikarna direkt vaka xudi kampanya dibin artık serokapo paradigma serokapo fikri serokapo fikri xudi binan artık xerxas yönavim evci cudatiya bir kampanya hem erkam ve kurda zede ki hem ji rumetiya kurda serfraziya kurda zede ve vazife moyu çok daha zede yani hem serfraziya me zede ve artık seroki vigelli terinad bir artık seroki ki namne tevi hem vigelli cihani hevi boğulitke ki perskreka çaresekna perskreka felsefe asası ve çağım kurd gere daha zede kar bakın ki ev mesuliyet ketkiyeser gelle kurd hem zahmette hem jittişteki per piroz per serbilinde. بله. برز محمد زكي امتن جوا لباكور حملة چاوره ودچه امزان زورکی مزن فاشیسم دولت ترکیه فقط رغمی وانا بن وی شرط و مرجن پر دجوار دجی یعنی 35 روز سر حمله در بس بود تشتی حتی نها بوی انجام کودرکتنی
و دوی دربارده چه دکار مرا پاروا بکن؟ بله سریدست میوانی و خباتکارین چاپمنیا روژاوا تیوی سلاف دکم سرکفتن جواره دخوانزم راستی هونج زانیه حمله ایک هاتیه دست بیکرن حمله ایک گشتی نه همال با کره کردستانت نه تواهی هر چار پارچین کردستانی وکی دی لجیهانیج بلاو بریه یعنی راستی کمارا ترکیه وقتا کو آوا بوی حتی نها هونج زانی لسر بنگه نتو دولت بوینه هاتاوا کرن جبو کو گلی کرد گلین ترکیه ده دجین قرب بکن شوالی راکن بشافتن پیش بیخن گلک جارا به فیزیکی جور به جور بر به قتلیام وجه چونه و به سال ده جبر کو گلی کرجل بر خواه بده تکوشی نخواه پیش بیخه گلک جارا همبری و قرکرنا و بشافتن لبر خواه دا یعنی تکوشی نک مازن تکوشی نک به هم پاراستی بیک آنی جبو زمان خواه، جبو هبون خواه، جبو چاند خواه، جبو الاردگاری خواه ده آزادی خواه پیش بیختن وکی گلین دنیا گلین جیهانه ولات خواه ده آزاد بجی به هفر همو گلان ره جیانه که وک هف پیک بینه راستی و سال ده گلک برخدانک مزم پیک خواد بینگاوا نها ام کتینه یا کجبو تجریتا لسر برزو جلان بش کناندن راستی گلک ام وصا بنرخینن یعنی اف بینگاف البته که نه نهو پیده دست بکریه اف تجرید نه نهو پیده دست بکریه یعنی اف تجرید وقتا که قامپلا نابنه توی لسر برز اجالان پیک هاتی نه جوتمه و پیده تجرید دست بکریه حتی نها دومه یلک جاران برز اجالان هنج زانی جبر که هم اردگاریات ترکیه و کردستان ده هم روشلاتان آوین ده آزادی دموکراسی آشتی مافین انسانا مافین گلام پیش بکوه هولدان جبو چاره سریه گلک جارا بیک آنی یعنی شنوته حتی نها وقتا کو پیشیا تجریتا لسر برزو جلان هی نکتی گرتیگه ده هولدان وسا جبو چاره سری روشلاتان آبینده و کردستان ترکیه ده بیک بی گلک هولدان جه پیش خستن لبلی پشتی تجرید و حتی نها جبو امتکاری بیجن 2013 و 2015 چاره سری یک به پیشنگی برزو جالان پیک هات یعنی هنگی جه هیویک مزنجل هم اردگاریا کردستان دو هم یا ترکیه هم روشلاتا ناوین ده جه پیک هیویا چه بو هیویا آشتیه اما دمیر ریبرتی چاره سری پیش خستی دولت ترکیه آمده کارین شر زده دکرن بلکه بو تفگر آزادی پیواجوه که وکو چاره سری به فقط دولت ترک نیت وانای چاره سری تنه یا پشتی 2015 بوی وایج اثبات کرد یعنی دیالوگ بی البته که نه هولدان چاره سری برزو جالان داد دست پیکرن جبرکو پیک بی جبرکو چاره سری پیش بکده البته که دیالوگه که بو لولی وکی دیجل اردگاریا کردستان ده راستی جه تابی و پیواجوه ده ود سالان ده هولدان کو Türkiye destladariye و AKP و MHP çi bu şer Kürttir bege yani bir şaptine Kürttir bege u pejvetir u onca zani vakta ku Daişe erişi liser Kobani kiri u pede emtkari bejin ev hevdanın diyalog ji hedi berbide çi diçu berbe pevajuvek şer diçu yani jibu ku emtkari beji 5 Nisan u 2015 şun de جخوا تجرید مطلق لسر برزوی جالان پیکات و حتی نهاج دومه یعنی امتکاری بیجن 2015 و شون ده شرگ کردستان ده و اردگاری کردستان ده پیکات لسر گلی کرد یعنی پروژه رو خواندن و حتی نهاج دومه جبرکو البته که اف تجرید بشکه جبرکوش حاله را بتن گلک جارا هم ریخستن ما هم سازین ما هم دزگه ما هنک چالاکی پیکانی اون زمان 2018 به پیشنگیا پارلمانترا ما بریز لیلا گیون گروا برچیبون داد دست پیکرن حتی گرتیگاج بلاو بو هنگی هرچقدر تجرید حاتی بش کناندن جه لبله ددومه یعنی 2021 و شون ده افسه دمه ها نه پارێزەرên birêzê calan ne malbata birêzê calan qet hevdîtin pêk naniye
يعني انها تخبر مش برزو جلان تخبر رخصين ما سازين ما تكسي جنين تجبوه ام دبيجن اف بيواجو هاتيه بيواجو نهم تجريد كيش كيناندن تني حوجه کو کارو خبات کو بیگ بین این کو چه بن گلک آزادیا فیزیکی ابرزه جلان چه بتن جبو کو اف قیران روشلاتان آبین تیده قیران گلن ترکیه و گلن کردستان تیده جهاله رابطن آزادی دموکراسی ما به انسان آشتی پیش بکوه حوجه کو برزه جلان artık azadiya fiziki avi pek beten. Jbûê elbette ki çalakên û yê ku hemle hatî dest pêkirin gelek giringin, gelek mühim ji ber ku tecrid bêşkenandin, ji ber ku malbat, parêzerên birêzo calan hevdîtinê pêre bikin, ne hema sajê gelek Kurtinê, gelên Kurd û dostên gelên Kurd û pêşengên yên ku pasporên cîhanê ji elbette ki daxwaziya azadiya fiziki abrez Öcalan dikin. Yani azadiya brez Öcalan pek be azadiya gelin Türkiye ve gelin Kürdistan'ı Ruşlatana vijip be ye peş bikevetin. Demokrasiye peş bikeve. Azadiye peş bikeve. Efşeri nuha Türkiye desaladariye AKP MHP peş xasti elbette ki yekim Türkiye'ş hale rabe. Jbuve hamla ko hem Bakur hem her çar parçayı Kürdistan'ı ve kedi deverin cihan şeş parzemina pek hati gel geringe hejde mehe بله امی ورن و در برز محمد زکی امی وگرن جوا اول محمد امین لروجاوا هفلی بناوی حمله ده چه آسته دایا ام ویج بیر نکن فرق روجاوا و پرچه دن کردستانه روجاوا یکم جیه کو فکر ریبرتی لسر اردنگاریه که پکته سیستمک چه بیه پرچه دن کردستان ایش تکوشینک تیمشانه فقط او در هند بند آگرکاری دانا ولات اندن یا گو حمله شد و پشگری شد به اوجی نه کردستان اما کردستان دا مدل که پروژه نتاوا دموکراتیک هست سیستم ریبری خاصره و نجی فکر ریبرتینه دجیه که وسادا اب ادوانتاژ دست دا تبلیغون اوی حمله دو چاسه ده سپاس دسپیک سلاوی مجهر دو مهمان گران و بهاره هجای گوتنی ام تکز بکن گو اف شورشا مافناسی شخوا پیک آنینا فکر و رامانه ربر او جلان او وکا برسیوکی هری دجواره دجی اف توندیا گول سر ربر او جلان چی بوه و چید بیش دسپیک آرواندناوی و دار زاندناوینا یا وکا شانوکی و شخونها وشارتناوینا بشارتنا بن توندی ده آگاهی لسرم تا آگاهی جم کسی نینه سر بر اوجان 25 آذار 2020 که حتی وی خلا امتیده او بیک آنینا فکر رامانه بر اوجان گور وی سیستمان ها هاتی درخستن 2012 دسپیکا شورش تیرمه 19 تیرمه 2012 حتی وی روجان امتیده سر آستا لشکری سر آستا پولیتیکی سر آستا دیپلماسی سر آستا جواکی سر آستا آبوری سر آستا جیانی گشتی توایی سر هم چه رنگ جیانی هایی پیک هاتیه هات تکس کردن گو فکر رامانه بر اوجران سر آستا جیهان تفزر بومیناک لورنا اف تشتی اف پروژه گو هات پیکانی رنگ کی فیزیکی بو وکه هزکی گو انها روشا تشتی گریدای بر او جران و روز آوا درکت هر چهار پارچه کردستانی درکت کتا سر بو دوسکی جیهانی و یا هری گرینگو نو اف شورشا مافناسی بو شورشکی جیهانی اف شورش چه رنگی بلا بو گاه سر استا جیهانی گشتی بده سلوگانه yani dişer navi heri granu baha çares azadiya fizikiş boyu reber Abdullah Öcalan u çares heriş ya politikiş bona pizgreka Kurdi. Ev ticara ser asta nasnama Kurdi ticara Çin'e bu. Ev cara yakama. U şxo disa jî cara yakama
کورانیا دیروکه دیجی و دمانو دیجی تجاره دوسیه سر استا جهانی چینه بگو بگه و استا جهانی یعنی تبلی افقا رشکرین قرکرنا دولتا ترکش گله کرد روش تفایی گله دیرشی تایبت بله گله کردی گو گل البرخداج دما مجده دما عثمانیه بگن حتی به دما امتیده کسی وکه گله کرد البرخداج لورا نهات نقر کرن گلن دیها نهات نقر کرن اما گله کرد تایبت دما پارتیه کرکری کردستانی درکت سروی عرده يعني تقارن بيجن صلاة يعني دسبيك اويجي وكا برنجا كي فيزيكي صار 1970 منها وفردا بو وكا يعني هيزكي هري جرانو بها دبارا بيلاني دولة ترك دا او بيلاني جو هاتنا بيكانين يجو هاتنا دانين وهاتنا هاتن خصن جو بين بيكانين بارا دروي دولة ترك دا سكني افتبدا بو شلو خدا خويا كرن انها دبارا روشاري بر اوجلان دا خدا خويا كرن اف يعني جهانيا في دوسي جهانيا في روشا قريدا بر اوجلان تشتي وند بيجر راستا جرينجن فقط دجبوك تامارم سر مجاري يعني دهي جوتما هدا حمله جهاني دست بكر د چار د جوتما هدا انسياتيفا قال باكر رجلات سوريا بداخل هيك اشكر كر كو اوج تبلي حمله دبه ج چار د جوتما حي روجاي رو افسيو يك روجا ابا تبلي اصلا خوات كواتني كرن حي روجاي رو مواي چاود نرخن اف كانوا خباتين كرن كانوا خباتنا جالرينا كانوا خباتنا رامانينا قريد مافناسينا تكلاي مافناسينا تكلاي دبلوماسينا روجانا شخوكا تاني سر زمان چارده جوتمه الباجار قامشلو داخويانينك هات اشكرا كرن هات خويا كرن سر استا جهاني تبدا هات بلاف كرن جو قلي روجا ابا تبدا تبلي في بينغافيد من اف بينغافا جهاني وجويدمي حتى في خلا امتيدا لفو تبقر وكارو خبات تيكرن يعني نها ايرو الديرزوري باجاري دورزوري انسياتيفا باريزرا انسياتيفا باريزرين سوري يا جبونا بارسنا ما في ربر اوجلان وانسياتيفا سوري يا جبونا بارسنا ازاديا ربر اوجلان هردو انسياتيف بانيلك نها الدرخستن ايرو الباجاري ديرزوري پارێزەر تێدا بەشدار بوونە پارێزەرێ گۆ ئەندامێ vê ئەنسیاتیڤا منە و حقوق ناس و چ کەسێ تەبلی ئەنسیاتیڤ بشخوا زاتن گۆ دەرفەت هەبانە وێ هژمارێکی نەسەرینە بنیوێ تەبل vê پانێلێ ببار بەس وێجا ji بۆنا پێویستیا پانێلێ ji aliyê تیکنیکی de yani هژمارێک خولسەر بەلکی 105 کەس تەبلی vê پانێلێ بوونە گۆر گۆ يعني ريواني هيا اف سر استا روجافا كشتي لفو تبقر هيا الباجاري البايتخت سوري الشاميجي هاقا القندواري الشامي وهاقا الشامي وخوجي چالاكي هنا چالاكي مافناسينا چالاكي جالرينا اف نها امجي بريمل كونغريكي سر استا سوري قشتيا كونغريكي مافناسيه اوجي قريدايا بر اوجان ووي تفاعي يعني باريزر وتبلي ببن نونري باريزرا يعني هر يكيتيك وباري اندامنا خوا وبكي جو بجدار بن تبلي الجور خوستك جي يعني امريكا يعني ب جو درفتها بروجافات تبدا وبي بانيلك وبي كونغرس اما بيوستينا تكنيكي هنا بله لو راوي اف و بيل درخستن سر استا سوري قشتي ودوفرا و كونغريكي سر استا روجلاتا نافينجي و بيل درخستن جبونا ريبر اوجلان وجبونا بارسنا ريبر اوجلان جبونا رزگار كنا ويا فيزيكي و سر استا جهاني جي كونغريك و بيل درخستن اوجي دمكي نيزيك ندور افنا تفايت كفي تشدت كفي تشاتشوفا جهان تبدا جهانا سر بخوا نكسي قريداي برجوندي دولتا ترك يعني جي خوتي برياري سر استا جهاني جو كتنا بن باندورا برجوندي واب دولتا تركرا افنانها دم هاتا غوارتن افجارا كما جو هالو تشيد بي يعني جونها نها اف بينغاف تشتكي يعني شو هاتج بي بينغاف تيغتن نها زاغوني ناف دولتي دينا بيكاني
زاگون نبدولتی ام بیشن کیجا زاگون ام بین زاگون نبدولتی هف پیمانا یا ویانا ته پیکانی خالا پنجی سیاده اف هف پیمانا گو سال 1969 هات پیکانین و هات کتواره پیکانین دج سال 1908 دخاله گلی گرینگ هف پیمانا نتویک بویده خالا 25 جوه هف پیمانه بنیشاندانا خالا 130 جوه هف پیمانه اف هر دو یگو تی خستن اف هر دو خال چد خوازن پیکانین چلو پیکانینا مافا چلو پیکانینا جیها یعنی اشتی و چلو پیک بی نها اف زاگون نفدولتی ام بین دیسا یعنی دیسا جی رنگه کی سرکه هی پیمانا مافی مروفایا اوروپیا سال 1905 اوجی تی پیکانی بارا آشتی داد بارا اولهی سراستا جهانی اجبرگو گرتنار بر او جان رواندنا وینا ابنا گاوای کم بو دیجی آشتی هاتا پیکانین دیجی اولهی جهانی هاتا پیکانی یا گو قاشو نتویک بوی خو پی پایت کد بیجی ام چی بونا جبونا پاراسنا و هر دو پرنسیپا اف قالك برزيار هنا سر استا جهاني يعني بريار كيل الكومالا كشتي صالح 1960 دركات اولا محمد امين كاربن برتك تفاصيل قانوني نهاب في بنغافيتي بيك انين ببوره امل جاركدن و گنجا وش برگو دما ما پرتنگه يعني ترنا كم تك نفهمي تفاصيل القانون تابي جرينجن فقط دما ما ترنا که اول yüksel پلانسازی و دم پیش بو في حمله چالاکین پیشیا و چه به elbette ki çalaki rojana berdevam dikin peşyenga ri grubeda ama na ev dost ekibi kampanya destekini ona daha ziyade dixazın serse xalada peş yek helawiya hukuki helawiya ana guri desturi namnetevi çama feysalukatiye çi devleta Türkiye birlenkiriye seluklu kartine meşanlı konferansı bina amadakiline dördü hem CPT hem Konsey Avrupa hem ji yektiğine tevi da ve hele da zeht servan namet nişandını bana erkek hücinayla zaten ev kampanya ki desteklerini dostu gelip kurd ev inisiyatifi ki eğer van sazur restine namle tevi vazife erkek hüci da bu aynı devleta Türkiye oka be kanununu karbu tecrüde serserukatı bir meşandan işte Konsey Avrupa'yı bir yer gördü mafi heviye gotun mafi heviye anagori desturi namle tevi mafi ki bengehiye işte 25 sal ki bebra 25 sal şunadır gere mutlaka azat be ev hal bu serokşi gere derbas be Konsey Avrupa'yı bir hele de bir yer digre ama devleta Türkiye pek neyne Konsey Avrupa'yı bedeng demine bedenge avan Ali Kariya Türkiye'ye CPT bir yara digre devleta Türkiye pek neyne yektene tabi bir yara digre Türkiye pek neyne Nahazeveyi servan sazur ekstra ser parlamentoyu netevi yevalata hemji ser sazur ekstra nam netevi kişi de oraya rebaz zehtbet ki bana erkek hücida bin cibinin evji sebeş daha ziyade temeşan yek helaviya tekoşina okuy döndü helaviya işte sazur ekstra nam netevi tesir kırın evji çıkwa gelli Kürt gelli cihani tevi kampanya verse o kadar ziyade dikore tesir akıllıke ve çay tesirava servan sazur ekstra namne tevi sazur ekstra valata daha ziyade zahta xutkara çevke u encamcı belirtini ya sevmici çalaki ev çalaki hatta ni azadiya serroka bu fiziki pek ve ev çalaki tele gelikür tele dostu gelikür eme pek binin ama gerefteş ki bir nekin serroka bu ve kudere fikri mijiyan dikeyse ezbideri jiyan dikin em ki çukla fikri seroka po nav geli cihane bide naskırın çıplak kerhas fikri seroka po zede bikilse hem azadiya seroka po o kadıkların zedehi gavek bere gavek bekliyorum. Geli Kürt fikri üçüdü be beraber. Kijan parça Kürdistan edebe beraber. Herkes kere bizden belki eğer dahaze peşe karkırnak ister geli Kürdistan'ı temin şanlı. Karkırnak ister Bakü'ye Kürdistan'ı hem fiziki hem siyasi karkırın tekelek tane devlet namaşını. Devletin karkırına fiziki demeşanlı hem karkırına çandi, karkırına netevi, karkırına diroki, karkırına Kuzey ser Kürdistan'ı demeşanlı harçlar Kürdistan'ı. Ser Rojava, ser Şengali, ser Başarı Kürdistan'ı. Eğer hem de hazır peşe bilin ki her Kürt'deki olarak fariz hazır peşe bilin. Fikri üçüz beraber ev Kürt göre herkes
bir hamle de cihaz bugün. اولی یکسل از قاسی امدزانن ده حجدی مهدا جی مشک هیا؟ بله حجدی مهدا برلینی دا مشکی نوندی هیه وقتی زنین سالوگرا قدخان سر پکیه tabi azadiye seroka pujviderite zaman kada Almanya'da evmiş Berlin'de saat dehada geli Bank'ın herkes görevi derebe çünkü azadiye seroka bu lista terörü kadar yerişi ser Kürdistan'ı bana güç kredi hemen yani emni konu yeki juda bakın bu yüzden hami geli mera bakın evvejin hicde mehi meşek Berlin'e navendi Almanya tevdibi her Kürdistan'ı kere tevi meşibe ev meşida hem dici kadaha hem dici dagirkeriye hem dici şereki kırkına kiser Kürdistan temeşandri hem bu azada serokapu gere her Kürdek kesmala xuneyimine herkes tevi meşibe işte demi peşemeci her Kürdek mutlaka gere bir hamle da cihu bigri bir hamle da cigirtin erkeki neteviye vazifeki valat Paris'e her valat Paris'e göre servi hassasiniz gibi mesele be işte kesik mesleği de jgut ve jgut nav cihanı da nav denk kesin ten askırın valatı xuda Afrika'da bugün hatta rojlata navin Latin Amerika'nın hatta Avrupa'yı sediz ziyaretler navenda da kampanya destekler gelli cihanı pek gabelke ve çağım gelli Kürt daha ziyade gele خودی bir kampanya bugün bir kampanyada cibigrim. Ben doğru kuji kesik em nastıkınji dostu kuji em tabi kampanya bakın. Em dövecin mutlaka gelle Kürt ve hele de arhaki seferberi bir kampanya geleceği xubigri. Em bağırtkın em kampanya ki hem navarok ovi par gringe hem ji berpraviya par mezne ji حتى بكامبانيا جيخو بقري تحكاس كده انجامبر. بله. بريز محمد زكي وبحثا مشا جملي كي ذكر حجدي مهدا حتى انها تاصانجي هنا حاضرتي وحمله ومشي تشنا جرينجا ومشي تشي دولتك وكو تركيا دا افمش يعني چه پیام داده جرينجا وي وقتك وهذا تشي. بله. هنجز زانی اف حمله با Kürdistan'ı nehe cutmehe aslında had dest bekirin bi meşek girseyi li Amedê bi hemû sazî û dezgeh û rêxistinên yên ku gelê Kurd li wê de meşek girseyî pêkanîn di rûşmên hatîn pêkatin ji bo azadiya fizika Brez Öcalan bu. Vaki diye de duê mijdarê hemû parlamenterên HDP bi girseyî hem parlamentoyê daxuyaniyek dan hem ji bo hevdîtinê Brez Öcalan re em bikin me serlîdan wezareta dadê da heman demî aynî dîsa ji bo ku em vê tecrîtê bişkînin û همو سازیان ما و رخصتنین ما حملهک دا دست بکرن جبو هجده مجداره مشکی آبر بگملی که و نه ام جبینین خواه بگل را دار دخن نافتشو و باجارین ما بگرسایی گل تول داده yani داخاز و خواستکا گل راستی اوکو آزادیا برز اجالان پیگ بیتن اف تجرید دمل دست شغلی رابطن و قرینین واجه اون گرینگیا تجریت و راکرنا تجریت آل سر بروز اجالان با جوینا ده دینی قاش کرن گلی مجد دایکن مجد داخوا زوا اوه کود دمل دست اف تجریت بیشکناندن به حتی هجده مهی اف جوینین ما یه پیک بینه وکی هریما بوتانیش هم ناوند داشرنه هم جزیره بوتان هم سلوپیا همان دمی صبح امل نافچامه هزخ جوینکی امل دیسا پیک بینه اف جوینه ها با باجارین ما این دیجه نافچین ما این دیجه پیکتش برکو گل به تواهی تبلی مشا گملی که ببو و گرینگیا شکناندنا تجریده تینی قاش کرن البته که جبریان هاش گلک چالاکی و امی بیجم مش ما پیکانین دستلاتداری AKP و MHP راست به قدخیا
هەوڵ دده پێشیا gelê Kurd û siyaseta gelê Kurd bigire li belê em dîsa dibêjin yanî ji bo demokrasî aşitî azadî û mafê însana pêş bikeve erdnîgariya Kurdistan Tirkiyeyê cih bigire ev qeyrana ku Tirkiye siyaseta Tirkiye tê de ji holê re bitin û daxwaza gelê Kurd û rêxistinên me bi va çalakiya de ew e ku em dengê xwe bilind bikin herkes bibîse raya giştî bibîse bi vê tecrîtê ve girê daye ev qeyranên ku niha Tirkiye tê de ji bo wê jî em dibêjin heta ku ev tecrît neyişkênandin ji ev qeyranên ku he yên ku Tirkiye tî de yên ku pir alî yê kûrtir bibe îro Tirkiye her alî de xetimiye aboriya wê xetimiye siyaseta wê xetimiye demokrasî xetimiye hukuk adalet xetimiye yani diplomasiya navbera wê cîranên wê dewletên cîranên wê de wekî dî navnetewî de xetimiye ji bo we qesê jî em dibêjim hem pirsgirêka Kurd ji ber ku bêçareser kirin û hem ji wekî dî ji Tirkiye û gelên Tirkiye li vê rewşa ku qeyranên ku pir alî de derbas bibitin hewcê ku ev tecrît demil dest holê re bi fikr û ramanên Birêz Öcalan wekî ji beriya niha çawe aramiyek erdnîgariya Kurdistanê û Tirkiyeyê de da rûniştandin dengê Birêz Öcalan serde gelên Tirkiye û Kurdistanê û Rûslata navîn bibitin elbette ki li ser bingehê netawa demokratîk mutlaka aramî aşitî û mafê nîsana jî yê cih bigire ev şerê ku niha desthilatdariya AKP MHP dimeşîne yê bisekine ji bo wê hejdeyê mehê gelek mühim e Kurdistanê hem li Wanê û hem Amedê û hem ji Mêrsînê yê bi gerseyî em wekî rêxistinên me wekî gelê me em ê ber bi gemlîkê ve bimeşin û Tirkiye ji hem İzmîrê İstanbul Enqerê 19 mijdarê rêxistinên me hevalên me yên aştî xas û demokratîk xas azadiya gelan pêş dixin û diparêzin heman demî 19 mehê yê ber bi gemlîkê ve bimeşin astangî çêt bi pêk bê em dîsa dibêjin yanî qedexeyên wa bêhuquqî ne û çalakiya ku em pêk bînin rewa ye ji ber çi ji ber ku dewlet û desthilatdariya AKP û MHP ji xwe zagona xwe bipê dike yani ev tecrîta li ser Birêz Öcalan û her sê hevalê mêngirtiyê ku îmraliyê bêhuquqî ye hem huquqa xwe hem huquqa navnetewî jî bin pê dikitin yani heman huquq li va girtîgehên dî pêk tê li belê greva îmraliyê rastî ti huquq nemaye yani ti edalet nemaye yani hûn jî dizanî yê saziyên spîtiyê bi sê cara hatîne çûne hevdîtin pêk anîne ew xwe dibêjin yani rewşa ku li greva îmraliyê pêk tê rewşa ku bê ragihandina mutlaq e yani ji dervê wê ne tişte ji bo wê demil dest divê hem parêzer hem ji malbatên Birêz Öcalan û girtiyên li greva îmraliyê divê hevdîtina pêk bîne ji bo em bank elbette ki gelê xwe hemû kesên ku dixwazin ku Tirkiye ji vê qeyranê derbikevitin tevil meşama hejdê mehê bibe ولی محمد امین یعنی و نواخفتن خدا بحث کنگره که سر آسته سوری پارێزەرە ئەvê demekî Kurda pêk were dest pêkî veyî bipirsim wêj hemî bajar û parêzgehên Sûriyeyê tevlî bibine belê demeka Kurd tevlîbûneke giranî wê çêbî wê dibara vê pengava serasta cîhanê rojevê esasî azadiya fîzîkê rêbertî be ji bo navûlo gelek tewar hene yê tewara sereke revandina rêber Ocalan weke bi zimanê erebî mihwer revandina wî darizandina wî komplo nebedîbûna wî ne ev tev de li gor zagonê navdewletî ev yekî sereke ye mijarekî sereke ye ji vê kongorê ji xwe beşekî ew jî beşeke pênasî ji bo rêber Ocalan ew jî mijarekî sereke ye çar mijarê sereke ne yani û ev ji bona rewşa tunduristî ji aliyê
هي جالي بجيج كافا وبخويا كرن حتى كي او بجيش تبليفي كونغري بجيش كي تبليفي كونغري بن وانجمنا تندرستي دريا انجمنا تندرستي ابشكي سركه ابشي وقالكي تبليبون وكا قالك داخويانين ويتي تشيبين تبليبون في كونغري دي تشيبين نارين وقالكي نارين قالكي زنجي ويتي بين خويا كرن وكتاني سر زمان تفاهي باريزغا برغو ام انسياتيفا باريزري سوري گشتينه نه باريزري روجاوا ام كبري ام دهات ناس كرن دستا باريزري روجاوا جبونا پاراستنا مافی ریبر اوجلان اما انها گوهرتند ناوی مده چی بو بیستی حیوا گلانه ده 2 سال امتی ده 2023 ام بون انسیاتیوا پاریزرین سوری يعني خبطه تكشينا قانونيش بو ازاديه فيزيكيه ريبر عبد الله اوجلان باكر رجلات سوريا دربس تبعي سوري بو و تبليبون شي بيش درفي في كونغري داش درفي يعني هريما ما دراج يعني تبليبون وج روجلاتا نافين ويتشبي دولتي دروجلاتا نافين دنا دولتي اوروبا ويتشبين دولتي اسكندنافي تشبين هر شش بار زمينه يعني غورغو هاتیه آماده کردن و آماده یعنی آماده کاری جری چی بود و تبلیغون چی بیش به کنگره و پیشتی به کنگره شخوا اف کنگره به انجام ندار که و به پرسپکتیو ندار که و پرسپکتیوی هبن و دورشی بیک آنین کنگره کی سر آستار و جلاتا نوینجی و چی بی و آماده کاری جری چی بی و امی هرن کنگره کی ناو نتوی کنگره سر آستار رجلات نافین سر آخا باکر رجلات سوره بیک الجی کده او جی و الروج آوا هگر نروج آوا یا که نروج آوا بی بلکی ام بیجن دولتی کی عربی بی جبرگون ها دنگن هنا شخوا اف انسياتيف هي وكا دستايك هي سر استا دولتي عربي سر استا حد بيسود دولتها جي خل مصري دغري نهال مصري بيجا تشتي خوستن دنگن هنا قالكي جرانن وبهانا ادبيشن دستايكي ماف ناسي تشيبي يعني زاغوني تشيبيش بونا تايبت بونا كارو خباتي روجانج بونا ريبر اوجلان او جي وكا غور كرنك جوي كارو خباتي دبيد بارا ريبر اوجلان دا وبتايبت دبارا في بنغاوا سر استا جهاني هاتي يعني بيك انين وبلافون سر استا جهاني جبرغو اب بنغاف ناي سكناندن حتى ريبر اوجلان آزادیاوی فیزیکی بجینبی يعني نها جهان تبدا فكر راماني كتبن باندورا ابنا قالك واتي في بنغافي هنا اب واتي في بنغافي يكجيب كورتاي بلكي ما جبونا مدريج نكن كورتاي دي خويا كان فكر راماني ريبر اوجان بو كتا استا عالميته يعني استا نافنوتويته يعني جهانيه قشتي جهاني يا دواجي برزغريكا كرديشي برزغريكا يعني بروشا ريبر اوجان بو بهفرا وكا جيوي تشيبو يعني افجي واتكي قالكي جرانو بها جاراي كما قو سر استا جهاني تشيد ويا هري جرينجي قو ابنا تيخويا كرنها ابنا ناكوكي تشتيد نفيسكي زاغوري ناف دولتي وتشتي قو ناي بيك انين ابنا كوكي كي قالكي جرانا وافخوا ابنا كوكي بخوا يعني دجبريه دبارا بيك انين ونا بيك اننا زاغوري ناف دولتي ابنانها تبدا كتا خدمتها روشا ريبر اوجلاندا وكتا خدمتها برسكريكا كردي ده ابنغاف نها وازا گونا پکتینه ابنغاف ددی خویا کرن حتی کجا استی دروتی ہے ابنغاف تایبتمندیاویشی کو چه کسی سر بخوا تبلی بوا يعني نها و دي خویا کرن و دا خویا کرن ابنغاف يعني حتی کجا استی دستك دولتا تركيا فاشست تشيبوا دبارا ما في ريبر اوجاندا دبارا ما في كردادا بارا برزغريكا كرديره و اف رفاندنا گوچي بود بارا ريبر اوجاندا او رفاندوش توایی گله كردره اگر امنه بيجن توایی گله روجلاتا نافين بل بيجا انها شخوا افنا تير روبرو دبارا
حيلة وبيلي دولتات ترك ده نها دولتات ترك كتير هفالي محمد أمين از لیبورنا خود خازم هفالي ما يرجد بدم ما قدي اگر مو كورتاسي بيج اگر تشتاك هبا مو كورتاسي اما 30 ثانية دوم بيج كورتاسي اف بنغافا جهاني و آزاديا ريبر اوجلان جيك دمك نزيك ندور بله هفسروكي انسياتيفا باريزارن سوري يا بارسنا ريبر عبد الله اوجلان هفالي محمد أمين نعيمي ام سباسي وادكن سركفتن برز محمد زكي إرمز پارلمانتر هدف ی شرناخه هم سپاسی واجی دکن سپاس خوش هون هر هبن دم خوش دم باش هوالی یکسل کوچ ریوبریا کجا که آوروپا هم سپاسی واجی دکن سپاس امر سپاسی دکن و فکر مانه مگن در کسی بله تماشاوان هجا به وی آوایم گیشنا داویا برنامه خواه های برنامه کردن شب باش